Hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tula ramsang ralte Vokpul Shri African Swine Fever wangin komin hian Mizoram chunga vok zakwa somruk pakhat athitoa vok sang khajathum sompanga swatani to bok Chin state marlama Myanmar sipai mun puite Chin mi pui sipai pol sang sangin an lak nuwa indawna kal zela Mizorama ral tlan an lapun bel zel Mizoram Police lai keng sang khat somli pasari omna company sompanga state pona in thlan ven hinna na thoka kal ten vote an thlau ve theidon lo ti achiang to Lok Sabha in thlan pui thorukna atana campaign thei hun vo in tlai khana to Vokpul Shri African Swine Fever ASF awangin komin hian Mizoram chunga vok zakwa samruk pakhat an thito nia report ani a vok sang khajathum sompanga suatani to bok Animal Husbandry and Veterinary Department in a chinchia danin, Wing Hane ASF wangin voxomli pangati belea. Voxom pakat suat anibok. Durial kwa voxom tumatia, ting sultia kwa parukti in Kozol District Adul Tele, ting sultlang nuama patum veve tia, Zemaboka pani Ramplun Sports Complexa pakat atibokani. Voin ve khan kumtonga vokpakwa suatani chingchipa pani suatanibok. Kumina hian district paroka ASF Vokpul Shri hi aleng meka ASF Shilen nia HNBT department in anpuan te chu Aizawl champai lunglei sai tual khozole ser chief district te ania district dangzong sia ha longtlai korasip mamitle na thial te chu Vokpul Shri raka hian an lahim ri ania ngayani Aizawl kapuya veng then khat ASF len apuan te chu hli anile to chungin meng sang sang chu Shilen na huna puan bel ania chutiang bukin Aizawl district le district danga khoinga maza chu Vokpul Shri le na khuwa puan bel mekani Kolasip ko pui bol lo la khom song bol na Solid Waste Management Center ni muntlang Bairabi Road chuan ngai sak a hlo tok lova enkol dana fel tok lova wangin dumping ground le ache vela bol lo chhun khom tam hle Wingkhan Kolasip District MJA member ten he muni antlo la hian bol lo paina mun akha deuh vek baka bol lo thliar shana tur Waste Resource Center bol lo thliar shana po indu thua sam lovin Waste Resource Center che vela po hian bol lo pa atam hle pok nin an soi he Solid Waste Management Center hi enchin atana manania Aizawl khapui bak district mun puya chunania he this center a hian thoktu te chen na in le building dang changtlung tak ma se heng in sakte vo in thengin lua tu mumal lovin atong tol mekani antia Waste Resource Center a hian bailing machine pakhat le bollo norna tur thela omin bollo thliar shan na khol bell conveyor machine lo bokani heng bollo da khom te song bol nai mimal pani kuta da in anni hian lo fa roin bollo thliar shan nan thoka tim khate tun khatira changa thok chan chau anni a ni kata bollo lir thei trip ni chhun khomna Solid Waste Management Center a hian thok tu omreng chungin bollo hi akhat deuh reng thina hei wang hian dumping ground che vela bollo akhat vek thina azwal puyaro tun nai khan JCB manga then fayani Kolasip District Urban Development Officer Soidanin bollo toi thei lo te ashal thei tur chi le apai na hmuna pai tur chi te an thliar nuwa ashal thei turi bandala siam ashal turani a alei tu tur sarkar in thlan No Waste Private Limited chuan bollo thliar shan athat tok lo wangin ashal nalama harsana an tok nin an soya heti rol hian sarkar ne na MOU an zia po atopri thule boipui zu an tum to lo ti an soya hei wang hian vo in thlengin heng bollo bandal te hi mumal taka shal chu ala om lawani Chin state marlam tonzang le chi khakhwa a Myanmar sipai mun puite Chin National Army CNA le antho pui PDF pol sang sangin anlak nuwa indona kal zela Mizorama ral tlan an lapun bel zel Nimin Khan Myanmar ral tlan pathum zo khothara anron lu bela tukina mi som pani Saitwal district anron lu bel lebo Nimin pia thole nia tanga tukin thleng khan ral tlan somsari an lo lu ta anjinga somruk pakhat hi Myanmar tanga lo lu tan ni thole nia lo lu thar mi somli pali te ha kha khomoi falam te dim tahan tuingo le khampata tanga lo lu an ni a champhai district a zo khothara an la khosari a midang som pali te chu Saitwal district a anom mek thongani mi puitang rol sipai anti maiten Chin state marlam khoi ngamaza ta Myanmar sipai camp an lak nu hian Myanmar in do thlona te chuan helai bial veli an bomzui zela tonjang le
chika khua baka lungtak le phai tua po boman thla na sa hle a bom thla ka wang hian biakin tiamin in somli ai tlem lo achiania thudana ni a ni zandar som pakhat thleng khan selai ri ala re lo nin an soibok ton zan vela bom thla kan awang hian khomoi le ri khodar khomi te chural khelin nimin choma khan zo khotara mitam tak an ron tlan luta chonulama an kir le vek nia thudana ni heti la hian thole ni chonulam khan Bangladesh atangin nongtlai district of mong bukhwa chung kharal tan mi pathum an lo luta nimin zing khawar ma khan mi paruk dang an lo lut le bok Cheat State Marlama in Bain na sa tagawang hian may ni som paruka changa thotan ni thleng khan ral tlan zakwa somthum paria cho champhai district a vai khotlang khuang phale nalana te an lo luta hemerol hian Mizo sorok paria cho sa tol district a an lut boka Chin State chimlam khuwa atang te in ral tlan za som kwa paria che ha district a lo lutin khoshang sanga anom mek bokani anni hi Maryland Defense Force MDF le Chin Land Defense Force CDF Marati inkirang hona boruak asanta ka wanga ron tlan chiania thudana ni a Chin State chimlam tho paletua khwale chevela tangin khumi nam mi somni pani lunglei district ka khomoi kwan ron ral tlan boka anni hi Arakan Army helpolin anti boy china wanga ron tlan chiania hriatani heti hian Mizoram Myanmar tanga ron ral tlan hindimin thleng khan mi sing thum sanga zanga antling to nia chinche ani Khan Mizo Zirlai Paul MZP General Headquarters Aizawl in High School Living Certificate HSLC Examination Top 10 na Mizo tling te choi moina hun Aizawl vanapa hola an board sai he hun a hian PhD Minister Professor Lalni Loman HSLC Top 10 na tling Mizo Zirlai te chulom puina le do sakna ahlana chuti rolin an bultan na ani wangin an mabak alatama hlotling zel tura thei top chhuat turin Zirlai te chu afuya MZP President H. Lalthian Himapo in Thusoini HSLC Top 10 Mizo tling choi moina huna hian mi pa panga le mechia pariat tenena choi moina thusiak tangka fai cheng sanga lalma chuana zo fa le khabuzia Mizo lui ming thang te ti le Mizoram General Knowledge English Edition baka lalshwai tluang zia zenalam tluang le khabu te hlanan ni Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puanani Mizoram Police lai keng sangkhat somli pasari omna company sompanga state pone in thanven hinna na thoka kalte chuan vote an thla ve theidon lo ti achiang to Chief Electoral Officer CEO Pisa chuan hemi chungchanga hian Election Commission of India lamin Bihar Uttar Pradesh le Madhya Pradesh in thlan adiuti Mizoram Police ten vote an thlak aremti lo thu ati chiang to ninan soya Ministry of Home Affairs in Roman Asiamangin Bihar le UP adiuti tur te march ni somni pariat le ni somni pakwa khan an diuti na lampan turin relin an chuak to a March le somthum tlai lama chau Mizoram Lok Sabha bialading turti chianania wangin postal ballot manga vote an thlak thaina tura an puala facilitation center siam man anilawa an duty na tur mun pana April le thuma rela chuak Madhya Pradesh duty turetana facilitation center siam phalna ECI CO Pisa in azudel na po April ne riata chau chana moni wangin vote thlak lovin an kaltani CEO Pisa tanga to dondanin hemenu hian Mizoram Police mi sangkhat somli pasari ten an duty na mun theu atang tala postal ballot manga vote an thlak phalna an zudil po Mizorama April na som pako a vote thlak ani to wangin Election Commission chuan aron nola hemi wangin Mizoram pona in thlan duty akal State Armed Police Force SAPF mi te chuan Mizoram Lok Sabha in thlan na vote an thlak ve theidon talawani Political party chen kha chuan hei poyanti thu soin Mizoram ang vote nei noi ria chuang hret chau omna chuan in thlan result dang lam pha ni nan nga ya chu ba ka vote lak chiat chana an pu boka komena Mizoram Lok Sabha bial in thlan na khan vote za zela somnga parok point pariat pasari chau atla a hei hun malam ngai to chuan atla chhle angai ani Komin chungin Aizawl Traffic Police ten lir theidan bo chiat na an man tamber chu anda na mun de level lir theida ti anni he tui vo in Akashvani Aizawl.com na traffic sherista pulal ompuyan komin January atanga April thlenga dan bo chia lir thei man za jo lir thei sang thum za somruk pariat ani ti a dan bo chia na awanga poisa choi tling khom hi cheng nuai somni pakhat singriat sangriat zaliani a tun na ya lir thei ada na lawada te an man member thu soyani
Lok Sabha in Tlan Pui Thoruk na atana campaign thei hun wa in tlai khana topa state le union territory pariat huam chunga Lok Sabha bial somnga pariat Bihar seat riat Haryana seat som Jammu and Kashmir seat khat Jharkhand seat li Delhi seat omzong zong pasari Odisha bial ruk Uttar Pradesh bial som pali le West Bengal bial riata te naktip in ren nik hian vote thlakani ang heng bial somnga pariata hianan vying candidate riat somriat pakwan oma heng zing a union minister Dharmendra Pradhan BJP Shwaitu Bartru Hari Matap Aparajita Sarangi le Sambit Patrate BJD Organizing General Secretary Pranab Prakash Das te antelani Chanchinthar top na natlang pui Vokpul Shri African Swine Fever wangin komin hian Mizoram chunga Vox zakwa samro pakhat anthito a Voxang kha jathum sompanga suatani to bok Chin state marlama Myanmar sipai mun puite Chin mi pui sipai pol sang sangin an lang no indona kal zela Mizoram ral tlan an lapun bel zel Mizoram police lai keng sang khat somli pesari omna company sompanga state pona in thlan ven hin na thoka kal ten vote an thla ve thei don lo ti achiang to Lok Sabha in Tlan Pui Thoruk na atana campaign thei hun wa in tlai khana to chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani